Munini wa president Rigathi Gachagua icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Embu arurumũrĩte ndereti ya ũtonga wa bũrũri ĩthiĩte ona mbere kwamũkĩrwo na mĩonere ĩtiganĩte ikĩro-inĩ ngũrani cia thirikari ona mũingĩ. Ũmũthĩ arĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Manyata akiuga thirikari nĩ ĩgacĩrithĩtie ũtonga gũkĩringithanio na thirikari ya handshake. Najua kuna watu nasema uchumi umeharibika. Sisi hakuna uchumi tumeharibu. Mimi nilisema pale Kasarani vile tulikuta huu mgonjwa anaitwa economy ya Kenya akiwa ICU. Sasa hii uchumi tulikuta ICU, tumerekebisha ikaenda HDU, tumengangana sasa iko kwa ward. Ikifika mwaka ujao ataenda nyumbani. Na hata akienda nyumbani kutakuwa na clinic na ataenda na madawa. Ataenda na madawa. Hata nyinyi mnajua kuna mtu anaweza toka ICU aende nyumbani direct. Sasa hii watu nataka mgonjwa atoke ICU asubuhi afika nyumbani saa 8. Hawezekani. Na rĩ kiumia kĩmwe kuma minista wa kĩgĩna Profesa Njuguna Ndung'u ahithũria atĩ thirikari nĩ ĩraremererwo gũkinyanĩria mamwe ma motungata mayo kumana na kwaga kũngania igoti iganu. Rigathi arauga thirikari ya hau kabere nĩyo gĩtwe kĩa mathĩna maya. Na wanasema tusiongee ati vile ilikuwa. Hata ukienda hospitali lazima ujulikane ukiingia ulikuwa na kilo ngapi. Si ndio? Na ulikuwa na magonjwa gani hapo mbe? History ya mgonjwa ni muhimu. Tunajua mnalipa deni ili Kenya iweze kuelekea kwa njia yake sambamba. Na wale mlioshindana na wao ndio walisaidia kuboromosha hii uchumi ya nje ya Kenya. Sasa ati wanaenda kule kando ati wanapanga jinsi ya kupinga nyinyi. Hata ukiona kweli huyu kiongozi hapa ya kwa ndugu yangu Mbaye Kalonzo amejaribu miaka ngapi ameshindwa, kwani bado kuna nini kingine anataka? Kũringana na Rigathi, thirikari ya President William Ruto ikoretwo ihenya-inĩ rĩa kũrĩha thirĩ wa tiririoni 9.6 ũrĩa makorire. Gũkĩrĩ o ũguo ũteti wa kĩrĩma-inĩ no warĩtio gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ateti arĩa mekumĩte Rigathi thutha makiuga mũthĩgi wa ũtongoria wa kĩrĩma wĩna mũnini wa president ihinda-inĩ rĩrĩ. Mwena-inĩ wake Rigathi arauga rũciũ rwa gĩcigo gĩkĩ no nginyagia rũgitĩrwo kĩũtongoria ona kũhũrana na njohi nyanangi. Mũndũ ũrĩa ivakuvi mũno na Karurigi Kavaria Goropio ni His Excellency Rigathi Gachagua aka Rigiji. And I want to call upon all leaders on the professional side, on the business side, and on the leadership side. Lazima zote tukae nyuma ya Rigiji, tumushike hapo, tumuinue, tumsukume. Akisema tuende left tunaenda left, kwa sababu that's the only way we can get even to the top. Mambo ya pombe, dawa ya kulevya tumengangana, lakini machief wameanza kuregea kidogo na county commissioner. Nitawakaza kabla hii Christmas, kwa sababu hatuwezi kubali. Igũrũ wa ũguo Rigathi nĩ atũgĩrĩtie riboti ya kamĩtĩ ya ũiguano ĩrĩa augĩte nĩ ĩhũmũrĩte Akenya wagagu wa mĩrũrũngano. We are not ready for any referendum in the Republic of Kenya. Tunaomba rais afanye kazi ili vijana wetu wapate kazi, ili viwanda viongezeke. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.